Karilom khasi chaintia kadon karhai ki jaka jngok kai ki bakring ye ki nongwan jngok kai nakaleng ki jaka bat kumkini ki jaka ki don ba ha ki jaka nong kondong bat ki badang don kam ban kentiu ye ki kumta ka sorkar bakren ban kentiu ye ka yo ka kot lengba ka kam jngok kai kan hap phai khmat lem se ki snong ki badon kum ki te ki jaka jngok kai khnang bakin la ban penitnat shushu ye ki ka snong kli asam ka bahap apo maukon ro sin RD block east castle district kadai ka wei na ki snong ka itnat ba kham tam ka jingdon jongka yeki shai ka itnat kata ka shai pedam ka shai so rangkia bat ka shai blau nakaliang ka snong hala ka jong ka bor ka berin kala persang ban penne pensa ya ka jing tenat bat pen bhai klinti singking ka koi ka suba bat ki wei ki jinon kam ki ba ka snong ka snudon kam le a sherman nongrum sordar uloong ba ka snong ka kwa ba ki nong jong kai ki ba wan se ki te ki shai ba ki de ban pej bha ya ki signboard bat ban ko ngu iki kendon ki ba ka snong ka bu khnang ba kan pensuk ban laj ni ki jinge ulapan pauru ba ki nong song snong jan baro ki de ki kristan bat de halor ka ni ka nongrim ba ka dor bar snong ka khangai ki bethu wan jong kai ban num wan hakisi blai Kenika satu ni kumbang ilong mata kuidon hani kecaka pasti sini ningi nakaliang jong ka drabas nong LSM ni kuwa utip yang sepi kidong nokai ibapi riwit merian ki bakwa menuan sekenika caka tungi kebdi kesenong tungi tingkerpat iba abapiwan sekenika caka pet ha ye sangbut menengkong batu aratin bongu ya dikindon kiba kesenong kalau hukum iba pilihat sekenika caka kenapa kan long kaba bersuk ibi kenapa pinlaj gini jinge kebapi ye keduk hagneka ti korban makum bagi long mentan ma ba gilti kisken ki ba da khor ram se kidon pergi we gilti khaw kidon te ke gilti tung kerpat ipi kinong wan chok kai ba pin om nyai ti we pat gilti ka phai phi o kinyai de ka juk gilti te ba ka snong ka la khre ba kala mit biang kap bagila nak ta jong kinong wan chok kai cha ka ni ka cha ke kajing sisa nak kalian jongi ka snong ha nu snong balale da ngam bakla ha na jon ni la mi ke ni kubor di sosial media kenang ba nakalian tu ki riu media ki bawan sini jaka ba pun kelong ka ba pensuk ba page ku bor kenang ba hila un postuk ka ni jaka kumba utama yamu kata ka jing anglut ke jungi nakalian ka snong kenang ba pensuk ka ba wanca ka ni jaka ta kalong ka jing kini ni nakalian ka snong karena tali ki sa ki don ha ka ni ka snong ku te kumbalong menta ki ba ya jan mene san kini ka bi khot ka sa pedem ba ka ar ka the ka so rungkia ba ka bala han tu ya jan ke ka belum saya lu ko dan apa ikui kita ni tang ba kumbalong metat ni kesenong tu tang kita lai tadi juga don macam kai jalan ruba kecing orang mau bahas sendi kinong janga nong kuat jero kai kim yo alat ban sini dah habelot boy di berkata ke ka ba to hari ni bat ka season de teneli anjungi ka draba snong ni berok goe ni khang bat ni mana ba neli anjung pi ki nong wan chok kai ba nimsa ka si sunde kecing e kalong babun ki ba keren mo kita ong yingi balai himsa kadika siu balai ba sinde tengi ne kalian kasnong kumba kalong mentam ti nong song kadika kasnong to balong kendai nak sisba de kristan te kawmut haba ni pelih kadika sni kawmut la de GIA la kalong kuno kinong pe kinong kimdon man ni chaka jingi seng lo ne kata kadau nong song kani namar bi long kristan mut khang ba ni omsa ba kadika sni ba kinong jo kai kinwan chaka ni kasika te ne kata kadau ba ni kasnong ni khang pasya ba kinong kai kinla ba ini ke kisah dia berkala sedang pam dulu senem arajar aklar ni. Maswa kata ini ke kampa mo ni ka. Ha, maswa juga kata de kampat pau nomor 4 don tu yo i petip pagdon sini. Tendu arajar pat hadu mentamo dang asnang barang long di kinong wan tengok ka dia pun. Ha ki pun. Ne ki cakap ke. Ai ke yawan nak leh. Kidon bawan nak sebut sa di kuai pat state tu. Dah apa dia kut subah jong ni cakap telur kompak kiala ban penek ada ikut ni cakap. Ada kalian jong ke snong ni lah ya pen krek ikini ki cakap. Mar kila don kini ki cakap ki ngalap krek ban ku. Itu coba. Kalau kini ki nong tengok ka ki wan sini ki cakap ki ya ki wan ni ki lap ki ya le ki ki syat ni ki dan nak snong bayalam ni. Kidon ki ba wan hiru nomor bakila biang ki signboard nang ta kidon ru ki ba kha ban yalam bagi price nong tu. To hai dei bagi ni ki kam proy mo kam pemit biang hakal tiga sukeng. Dikidon di skim ki bang ngelayo bad halal kata ro
Kidang don sibun kijing duna, mar kalong kadang sedang dari naduk kilenti kisengking kiserok, kidang don pengki koram, tengi kerpat lagi bor ke balor ke bor serkar, yin pai kmat lem cikini kasnon jungi kenang ba ngila ban kumbit kumbiang ha kawide patinika, jika jo ngok kai kenang ba nakaling dinongwan cukai kinong kita, seketunat apa diwan hakal kita, bit kebiang naduk ka, bukti kesekian tunjuk nakaling ka surok, tak di. Yang ini kijing don kam try ba nakaling juga senong, dikrang ba kasurkar kan pai kmat hamploy. Pantun ulang. Hagi day minta kung bakalong demur kiring kusurok, mukong bat kabaara day kay kilinti footpath. Kita kebang idon kam hakmat namar ba kalong kung bakalong minta mungkin tigi don habring kicing korok karam, dan kilinti kibing bom senganya tama kual diyo. Hakabede baka jakasa igini turis kebuan nabar. Itu ba. Hagi day perga jakasa, tinagalingan tingi kasnong no ngim parla, ni ban snaban thaw, tay kerpat sisin biang ya kibor ba day pej. Ya kum kini kita bakin island dan ikin ai ya ka ek bang idon kam ku pesnong kala pha bat IT nang ba ni ila ban snal ni ban thau ya ek idon kam jong kini ngawat ka sini ka snal ciki Bukan senang kalau ada yang kumpi proposal nak benta ban senai kini ki homestay ke ban pek ban mi tak senang siapa kena Kunjur ke Jakabang. ha wei dei bat kini bat na liang jungi ka snong ki ngila ikundu ba di star video mat na liang ciki ila le ek ba de mende Mau bila punya tu kendiat ke kerteng kumno gani ke kesaj. Kerteng tu ada kesaj, wajar ada ke belau-belau. Balik kejar kerteng ya ka belau-belau. Kai ka daw try. Nomor bang, ngejar kerteng ini ke kesaj, belau-belau nomor apa kaki baik kapor barang. Long ka kaki baik man kapor. Oi, kaki baik man kapor kan kita. Menu lalap ni kesaj pak. Kena kesaj terkumpul lalap ke nama raja Arfari. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.